much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH. Ebutia for Akwaba Shonko and Koma Musabre Sabachepre share Too Much GH so Muni aba motom for nana ama obusua ni na tese minimu ediesha na trading issues so and ye koso nebusua for ensem ye ebi akoso ewo man mu pa na yi abato ne tese chire nsem a aba esi nchen a on the side no so no ye celebrities and say ye kofo ya bi atese ye lift omo up ewo ye Ghana ate no so wo mo ejo mo home na pa ewo social media so enche bia na Monaguchi ye self-acclaimed slay queen na ebiemu so no ye presenter Enema Kantanka TV oba bonte be allegation bi ese Efia Schwarzenegger any Prince David Osei womo eguo from ho denden bi atase womo ntokwa ninya ne se ye sika womo kota MPP echi ye de emom no ye ne che no ankoyie amfa omumie no amatase no nti na mentem wase de aba ye womuntem na woni se Efia Schwarzenegger so de se wo kana sem no wanka no se no pese wonte de pa so de a eno no so beyi wo ano eno nam so ma Efia Schwarzenegger eni Monaguchi eso mu tese beef ni bia ewo social media so na enumu ena tese Efia Schwarzenegger no tese se na ensem no afno no ensem aboboso a che ewo ni mu ama tese Monaguchi na mu de no wo bae no wakobie ensem matese watra Monaguchi na woni nanya beef no akọ ede akọ na edwuma mpenifo eso se womo na ama na kwanya amatese waba TV so atese ade woni na enya na nti Efia Schwarzenegger eko Mr. Kojo Safo Kantanka eso nyatese ye yani adapetwa kese nsema yentimi enka no waka na tra ede akire papa no ne ba Kojo Safo Kantanka Junior so waje ne de amatese Efia Schwarzenegger de ato no so se oyege na ni niemu no ya na wode akoma mu nia no de aye ne ya pa tese sabre wote nsem no witness to etu anamo according to a video nya kire se Kojo Safo Kantanka nkasemu a ono tinedwemu atese obi eni company no video no kire wo share ensema Efia Schwarzenegger kafa no wo tie mu se na bayo na fa na asem no atese wo ka edi etia no according to lady okasa video no Kojo Safo Kantanka edina so esupa abo Efia Schwarzenegger wonu amudua ene ne ma a wawo mo ade abewi ase edua na no ene tata kofo dina so akasa dabio na asemesi ye no Efia Schwarzenegger feel offended say ya kana sem ya no ye bu na wofo a wo mo ewo no abewi ase enimtia ewo Kantanka TV so na tata ni niemu no woman anka hwe amfa won nti so afine offense won na sesi ade entokwa ba no agina so se akonya no no so akase tia wo mu a nanu no from so ye wo mu pa ene den a enu nti ye gina so abonidua bi so ka se dapi Efia Schwarzenegger de ni ya atra ne nto tete ni atra ne nto ka dada won nya nkofa akase tia from penifo wo man mu politicians asofo ene wo mo keka on nti se Kojo Safo Kantanka so eno de na asema ko no so woni se ko no so betimi charge no woni so bebo ni dia na no so yemfa endi na ebusafo ensem no bebi akodu no aye bebre nti diabutre pa na nya bi na fa wunua a wo bebi a na senate se share link no emo no wo bia ntimi emra no hwe because discussion na de ye be wo kan wo bi pa wo wo mu bi o comment no ewu hia nti bomo dia na share na wo so fa wo de no ebra na ebiebu so no boame na ye ma Apostle Ajiman Prempe o ase ma no Akwaba Shonko na ye nhihye komo no eso Apostle me mo Akwaba Usua mo ha bibi aboko awurade adom boni bi no ho ye pa na wo so nyame so nyame ayemadom me da so etiase bibi ada na kwan mu emame na Apostle we dey me bisa asafo ma the Bible Church of God 7 days asafo ma so for ma me ne enkola no bi aho ye nyankopon tumfo ada wo ba Kristo di mu obi aye kama Edewade ase Apostle we dey enkai betima ka say celebrities and say but
akoye apostle ko Joseph Kantanka no se wonu waba ensem no emu bi nti na wo so ya apostle de e betimi no wedi wo enkomo wo sa kwan no eso na according to video no me patcho me dwuma fo no the testimony we dwuma na enche ye de akyerem na according to Kojo Safo Kantanka no video no mu lady na be kasa no apostle mo fa nchebe apostle no if you sustain ga kwan of fast do ni be right ensem no mu bi se nya ono no ni nya ne presenter ye dwuma ne channel so eno ni nya na tese ntokwa ni ada na wo ba no so ensem okafa no ho no na ensem fata nti na wodina so abo ne mandua no na saade no de papa mu ase ono so yesa Owusua edika no da nyamensa nhyiraw na adwumayefo nyina so nyame nhyiraw bia cameraman and Jonathan no wa azade so tintim fidie na me nhyiraw mo ho de na tambi omunya adwuma amen eta ne adwumayefo nyina nyame nhyiraw bia ahwefo de besremu na mkopon atumdwe nkan etambi am woni nkyira me yire me made odi kai busam dada na me abo ho ba hyawo Unte asamuna obusame no afia swazileza won ode cash aya cash wape afia shwa afia yeah han Ghana ayete no etese Ghana no opese nipa anya de dai ede no oje ede ene wo hwehwe afia to boase calm down dem peniwo ho abodu se obeto ani ntoni ana mewa no krepa abodu se beto ani ntoni pani wo fie nye ni pa bia anso ne de asem konso obia na o kan de ope e de kire no din krofo atem ndina mi bisa se e de ya na afia wo hwehwe what you say? Me too pa. Apostle Kojo Safo. Onya koda. Oye peni. Utu o maka. Na djuma efo ena ya bekam ana no mo asem. Eni na djuma efo eni no eni enkan. Baba oba wiase. Emi so oti na so ro kra 1970s. 70s watch ejumene branch is more than 150 almost 200 kura ewo Ghana yame ayi na dom amani nimidie waye ni mabebe cars ne ade ya mfidi a woyam eye nipa nyina nwa kura wo Ghana ase no kwapa ni a woye saade owi so enyuma ya tese Christopher wuti ase Christopher eni wo ma Christopher enkremofo eni wo ma kika nipa abosunsun for Ghana nyina sabe kronto they respect kakra ede manu they respect manu ye sheda ntine numa asem ka obedwo musa me tin say radio so TV so kan yo ope ana say o kan se bi obano so say ewura politics no kre awo ka say wagoga say waye say akwaje bribe o ji sika say ntina sa da bi ewi ase wotu wa sika de wo seregia ye de mawo umuna so gia yedi ma me pa kire se sika kwantene ne so na abefa nyankopɔ betumi di amawo kwambone so na abefa so a nyankopɔ di ebetumi di amawo obo a oyese di din kokwa tam keka ense hunu saa no a na amanfo ni age won na oji fame na kokwo ye bondi na odi nyeska so mama yanko Bible mu konko ti asem me tepa Proverbs chapter 9 verse 13 wasi oba kwasia eye okasafo tibo nkoso a wonni mo hwe oba kasafo oba kwasia woye okasafo tese oba oye kwasia bia opekasa ro bekasa kasasa obi a obeka no ho asem wasi oye tibo nkoso a wonni mo hwe tese fi ni tiri tese onni nyansa onni akene Papa wankan ade di o so de ne ebe kan na sabe kura anko onumpo Apostle Joseph mpo ene nka o ka bibi kura ti awa kan wo so ye papa obetumi awo o ko Joseph so obu 70 years yeah obetumi awo Apostle
Apostle Joseph was 17 years at now. So, and the so names as one you cry 45, 40, 50 crowna. Oh, papa, well, the Mabbe, or your Juma, what can I say? Or your son Juma was out in the business here, then the enemy of Ghana. No, a Fiadia, Ghana, on Ferrobia, or Mobia. Do open your way to my culture, and about broken, or bow your casa, I cut up one, I quasi young lawyer, or a tibon cost one winning shade. So, and you're fine. Obedient to me, Congressman, Ghana, will be close one was one, say you why, no challenge in a tamoa as a wild pay. Now, when you wait to Yasia, and you are nixing and coupon one, also young coupon, won't be the ransom. So, John, now, sir, I'll go for Abetu. Apostle Joseph, Onyan, enti, one in the joy of one anya, beside 1 year, papa, man, and baby. Apostle Wedia, mean Chow, no, yes, sir, make be so at the Ama, if you shall stay about on what I saw, say, same way, a chassis and net, August Muho, and and Kofobi Betna, Kantanka TV, so I go for no, there's no more anchor, almost soon in anchor. Kantanka say you say Apostle Joseph and the hey one more bet now if you don't know so or see the odi kan ba ye obeka say won no ekokuma say any enkram or krama ko da ho 5,000 one cash because na you know if you say that or say wo bi bet na if you no so obeka ye say won no any krama ko da or no if you say that krama ko da add 5,000 say you go no fi one kasa or you know say ni sa o nipa e down nipa de beka wan asem ti wan fa anya asem and we that to ebiem so no the to aso no nipa foforo so a wono so no oni ni eni sa oni ni sa te so oni ni ntematete na nkomo ye namfo ba mu ntematete anipa de pada asem so betna ho e de ono efia so say ne papa owo no ensem be su o say ne papa no yo hiani na ne papa no ye junkie ne papa ne stressed na wedi do oka ni ya ewo hodom no eno no oka yes otuwa na moto nka wo pe Apostle Joseph ne ba no ye fe no junior no ne number ope the number na nko ne na akasa no aka che ne se ono de woni ni nya na wo kana sema ano sa but wo de ko ne papa so ana ne mami owo no so ana ne ma wa wo mo abewi ase so ana bibi asa na eno de be ha no ontimi ntrase nye di wo nto be kasa no oka se wo pe number no oye ya fa number na ama no ema odidi mo ekope presenter no number one presenter no so aso na sese one menya ntokwa akoya asemi eni ti se wono edi ni die edi momo eka ne se okay womo ye mpenifo enti si afum krampo ni afum ya ode meja me de na aka but me papa na ye de ne de abem no nti me pekwaya aka na ya ma ne kwa ma na nka na hu ni se sese ade atra no wobeka seti omo say omu mpelifo say mpelifo mo trefie ma nkwalawe na nkare ya kai na nkare fo e kom ka no nti eno nti eno de nebufu akosa mpelifo na eno no so wafom ho no ma na because ono so ye kaseti ya no ye kaseti ya de papa enti ono so si didi ya de be ma ne papa no ne say obe protect ne papa na so obe jine mama ne papa so hu so obi ka ne papa semache obe jine mama ne papa eno so ono no wafom na ayi owusu a medasi pa wo hu say asemu na wo bisa no say onkrofo kan wo ni TV station Apostle TV station o ba ayi knaman akoda wankasa hu ama wajiska wankasa akana no otum se kan wan so ayeden asa ababio ayi kanu radio station ayi TV station o TV station na de se ne papa wo no wo mode ne abawo ebiem so do ba biem ka sa de ne ma me so be ka ho e de ba be ka ho nti no na se abe ayi friends TV station no adwumayefo no e na e ka we na e koso mdem me ba cho ai bibi ne papa no tell ba bi no e so wo channel enti se bibi ko yi a wo pe no okay wo so wo pe no ni ni ambere so pe so ko papa no wa se be ko Joseph wonye sura bofo Apostle ko Joseph wonye sura bofo wo betu nya access akono ho odi ase na president kura wo ga se wo fo so bibi ha na be so hunu a securities bebre wo hode na so ye hene se nya sasam na de ba so be kan asem ni ade ye bo man kwa mo ko no so
na wantumi anko papa no ho wo se wo pɛ ne number ya mfa ne number ma nyo bia na wo pesa ko hunu pani bia ye de number no be ma so ya mfa ma wa still biebiem na ko hunu sa mi pa ne ne nkasa ono otini ba bi o meka bi otini ba bi ade ne so twa na ba ade ne so twa na ba enti wo mu a wo kan se oni krama akoda ni papa yi ohia ni wo sere de no mu ne ade ni nyina no wo mu na wo so wo taake wo mu wo go chiro ba bia o krama no a one ne koda ye no wo di ase ba bia oni krama no koda ye no wo go che se oni krama ne da e de ya enipa bi ene reji saade no o go chiro enipa kura o ma one ne krama dai onuka de se o se sa asem no ka de enye no krapo de ene ha but ni papa de na ya de enye papa kasetia e wo channel no so aja se mpenifo se wo de o channel onye upo na wotu oka na hwa afedwuma efo krapa bibi akobone anti wutu ntimi nche odwuma efo se dabi bebi amode fa sesia no enye ntimu ntwentan no ahwa mo maka na te se ni papa no mdo da besuo ni maami ene de na besi the same channel ni pakro ya so na te se ase no hu no mu ye program no ni papa ni ede ni ba ni maami ni ede ni ba ni mma ni ede ni obusi ho ni e come asem pato then ntinti ko ontra sin onye din no hwe nkoso sana ana me chese abe eye no kure ye didu papa tem ye didu maami atem eya wo be kabi na ho ne didu papa no maami atem enye nipa no wo stage won nipa no ebi gwa mi gase tem o ka sabi gwa no nkura won he enti da bia no ote ni TV station won always o se ekoso na ntese nkofo mo pe na asem ma fe ne se ekohwe o wa pa na le si wo aye ka na asem o kasa dodo o mi uretie Proverbs 10 verse 19 o se enfomso empa kasa dudum enfomso empa kasa dudum na de osanka na no eye nimdiefo so okay ni bo o kasa bebrebe bia na tam ye mistake oba bia o kasa bebrebe be bia o kasa bebrebe bia no enfomso empa o kasa mu da enim so o pekasa nti ena akofun papa no kasa wo penti yes na de osanka na no de o kana no tum eye din hwe yema no o ye nimdiefo enye nsam nyina na o so oka number 1 say akoba say station di watem a station wo ekika ho nsam a fine kom ho straight station ho kwa o ka chom say di o mo yan mempe eti o mo mi hu sa ade ni bi go and give them warning ana anya sa na say o mo koso ya o mo gu papa hu fi o mo gu ma mi hu fi ene dia mra kwa bia betumi di o ma fa so me question ni say dia me ntias ya ni say adenti na papa no eya posikodo safo o taaki no na o kaseti ya no ana o kaseti ya no se ono ma fa no hu ni se me papa ena mo de mo channel no ebe kaseti ya ne dia me so me kaseti ya mo so mo papa na no se wo dia ya me so me di the same thing ayo se na tetemra no se na efifate no obi bo asuma na also we na so ni bi na tete mo obia eni so atete na o mo da form kwan to no sa na no so apply no say so ma be kan papa sem na wa ya attempt say ko benye o mo no ma kata na o mo mfi na tete obia yi na ni dia man de no so be kom papa kom papa na e be ka o mo no mo hu say de o mo ye no enye entanu ti no so fa sa kwan ni so kana nka no so enye ama on ewi asese ayi o mu no nyamesuro ni nipen okay je onso nyankopo because Bible catch say di waja ene unani na una award wasasi so just give your parents respect no trust asisi so nyina che o je na nipa be wiase ye nyini nche ye nta nyini nche and then wo mo ye nyini nche ne ye tete fo no because kane wo betima ka say tia pani se wuti kurum na pani bi o betimi twa ba akora bo atia wo papa no ma me ntimi ka hwe because someone bi awudi yenti akora boni sem bi awudi o timi tia o ba pa o be bie na no akaseti 1976 any 20s ni 30s no wo abemu na sa ba ya wo opanimu bi tini baby na se wo di watam wa ye de nye ana se wo to baby kwa no akaseti awa pani no wo ntimi an kabi nkyira no
Kadia de bayo. Who be one more cassette ya penny. Apostle ye me kra be tu bi. Efia ye tetem wo mu kra po no. O ko fom a wo ma me wo oni wo etimi be oni wo timi be bu wo ma me ni. Assembly e da ho se. Akra wo ne penny di asem a. Wo kra wo di for kra. Wo be di for. Wo kra na di for. Nti wo ni ho kwan zo cassette ya penny. E be ni wo je nyame asem so. Ezara 2012. Wo se eniu e wo frese en saware. Oh, and the answer I am. Samra, a pen body I yet movie it will be a name or two on Buadi. No on Cassanti any pan. Sani pan in a couple months. When I meet Payano, Yami Shirano, and I have been agreed any you see any young Samuno, Yakazo, Yamyamba Biswa, there's a Neska. Any of you are getting Yamia Mouse. Yes, I let you. Oh, Yamia Payao. When you mean shall say, who didn't cry, we any papa, who brought once, won't you? Won't be able to look at any penina, and only say yes, Nipe wa Cassan Jansen, who took of waffle. So just here. Now, spiritual, in the spiritual aspect, no, let us say, Yamia Manso, our whom, yes, Kuso Pega, Yakubo Vegani, or Yesica, and everything. Paul Nipitano, Yami, and Ma Homosono. I give one year, a ma deep for a ma. Yam sum for yam sum yame teteno amu odia tonya enyeska o nyeska pese omu nyeska de ye de nyeska ni tin yame ye peda o mu na ni te okay yam suro ena yankopon de mani paso so e ndana me na ze Ghana no say uko social media obi atimi kasa wo na te beto ba say obi o sika pa won dan wo cars wa honya de ni aso na yankopon hira ne yes so sika no nyame nsani okay obi an sika nyankopon sa wo obi nso de abonsam no wo nyame wono bo sika no bo hia ni no bo bibia o di na me kire no me pa edi nyankopon no so ono wo hira wo dia na tese ni nsa wo mo na una kwantin ne so enye sika no ona de ma wo so tiase eni obi o so ye bosum kotu agro okum nipa wo bo kro no wo bo po eni odi enye sika nya no say time sa nipa na onye sika sa no ni yakupon ne hira no goto o wian kofo sika o kun nipa na giska o bo bo no ni sika no sika no emfiri yakupon enti nyame hira ye nipa ya etim ya zenu nipa ni so no eni e ka se nyame ya ede wo hira si esne enti sa okay eni e wo mo nyame ya se de hira wo na sika so wo de api wo mo so to dia se wo mo dia no wo so nyame onam nyankopon kwaso no obi anya sika no odi ase wa moni papo onko ankamo jamu eni obi anya sika no enti nyankopon ne diska na ele amano onu se ni pande nyame amano so eni wo hira no so odi ase na odi din go atam ega se tie nipa ebie o page ewo o present social media na onko bo hwe ne wo hwe no mo so a ye hwe no mo so na usika so ye de eba mo na utara pa mu pani mu akwara mu he na wo ye de apostle we de ye mredu abono eso se ye ka se openi esu akasem etia obi ene ne ma ase kire pa ene sen panini yes se apostle Kojosafo wonye nipa keto onye abofra onyin and according to enchiremu na bae no wesu odikan suye o share efia so stake kwan ya ode na efa so nsema na wo kan fa no ho no according to lady na ono narrate no apostle esuye osuye no na nsema o ka wechire no de ohun ni say no me no ka tie so it is obi su no ka asema etibi adwuma say no me Take him say no me dey ka ensan ni ehie sofo pa ya wa kan se wa ton so na wosu enisu aba yes say o aye ne kra ya ese wo di hu ya pa ena o bi say ogbo dia ebe kana na enu na me bi say no answer si bi o was asem o bi say no okay one proverbs e kan se bi okay so who tie ni me tie pa was it Proverbs chapter 30 verse 10
wasi eni akwa ho nsekuro nkyere ne wura na wa mawdua na wa nifo 1 chese woyi di obi ho nsekuro ka asem to no so a wo papa bi tene baabi o bi ka no ho nsem akasa kasetia no obra wanya wo hwe ogbo obia ebenyam ehunhia sensa ne nkosua ne nsuano ne tese enye nkosua enye nsuo enye eyi oye anase object bi ena de kobo ni pedua anuya ewohoi katremeye wohoi anu ya di hire Yakobon uka James chapter 3 na o se anu ya di hire ga no anu nso ne ya di dome onipa okay ense so Yakobon abo so hu enti papa no seni bufu no asem bi obebie na ho akase emra afia so aznesa so ebe ye djuma bi obeka bia ebe ye djuma bi se urade no ana aka asem no na mom tie hwe ewiase ewo no so yosofo a na yosofo so hu na meche baba yesu ba no obesa kire anyema bibire mu wose mina we ne to ewo me Yakobon asem ni so hu enti tie kai Matthew 5 verse 11 and 12 na me so bomodi na ti asem we no hwade me tie pa Matthew 5 11 and 12 urade asem ni urade yesu ne kasenti mu mientie ni wose enhran mu se woyam no watamu na me dinti odi atoro eka asamboni biara tomoso mumma moninye na mo ho nsepemu na mo akatua so ewo soro na sara ena otan adifo a odi kan no hallelujah amen what papa yesu asemo matepa wose enhran osofo na kristoni se obi bedi ntu atem ana so obi tan no odi atoro e kan sam bone biara eto so awurade se e ba ne sa ma woni nyen be happy ma woni nyen no akatua so e wo soro na saa no de yadifu no a edi kan tete no adifu odi kan Yakobon so mu kure obi a wayi ni yam se wo nyanya bidwuma no hwe amani o mu hunu ye Jeremiah, Ezekiel, Daniel, ni Peter, ni Paul, no. O man fa ni easy. Ni pa twa mo da pa, e tan won, ye bi gu afiase, ya buru bi ma. Ye si bi abo. Ni pa no so onye aboni o. Anam se o kan se mpa kire ni penti. No, ni pa sorry. Ne ye di o tan egu no so. E di apostle ko do sabo. On va ni se ne ba no. On ka se ne ba no. Anu wa ka se tia no, on va no ba ni nche no. Wonya ama Yakobon abufu ne Yakobon a o kasa asem we se enhira no se o yam no tam no medinti odi atoro e ka asem woni biara gu muso eni se ga na keka asem woni nyina gu so o se mo nye eto mo na nye no nyai odi o ondome no wonya le life ma no na awereto e wo Yakobon Yakobon ne betek revenge no ama ayi amanu hunu bi na baba e ba no so nti woni o mo na nye me maintain ho asem e social media e TV so baby say apostle ko Joseph say ana wo say de adi wo truvo ya ben aso fo bebre ya ben ya ki kanse hunu e da nipa what ni din wo muda dabida what ni din wo muda maintain sa say you hu kra ma me make a point bi wa unse ta so wo a nkofo ka mu se bebre ya onu kanse di ho atam radio so na social media e maba wani mrantie eye bibi etia na asofo no asofo nso ma bebrebe no ohun se meme da asofo meme da asofo dodo se ni ho ohun ni ha to se da asofo nko adent bo se ya meme da fo ye nim sansem we nyina e to di asam tu yosa wo di meme da ni so ato on view on carrying child because you know the gospel. So just here, say your missus say, Christo say, you do a tem. Near cancer bonnie, when you saw him as a money, someone to say, Nipper catch on, no, they are told so. Was it when you are calling to
na de Yakobon say za nsam no yaka gu so na wa katia kase wo soro ahemman to hu na sa ye di dibu atonfo no ya o mudi ka na dibu no mudi ka no ena sa ye di ya wo to enti ayi afia o mara from o too high na wi asenya ne dia o be wi ase no kwan ba so ba onim obi enim kwan ba so be wi ase eni ba wuri ya ne se wi ya wo na to ya wu mo nyina duru sei enti o ba to mpanimfo so you hene kura pani wo fie ansa ne yesi hene abusua bia wo hene yebesi wo hene no na abusua no mpanimfo ho dada no cry so enti wo ba wo ye wiase wo kanipa ho so tiase but wo ba to mpanimfo wo mamu di pani bi kura na se why mistake ya cassette ya wa to wo ase hu kwan papa so papa be kasa nyezo bitia na to tubia ma no bitia no tubia ma no eza na teze Yakobon na wo cassette ya no so nipa so one wo yo sofo we na mini pa wati asore won dom awo Ghana ha ye nyina ye ni no cry so ayi Aaron woni ni nua Miriam ko cassette ya Moses just Moses akọwara Ethiopia ni ba Oga Numbers chapter 12 wa akọwara Ethiopia ni ba wọ́n ti hey adetino akọwara Ethiopia ni ba hey adetina wọ́n kọ́ ni Yakobon de oye duma kasa kan de ho omo bo so asem chen ho ni nyame bufu ye the punishment de Yakobon de ma ho so do kasa a kire nyame ni pa hey wanu pape na apostle to see senka o efia shosne ga consider say nipa yi asabe mi ne nyan o nyame nipa enti na say konsenso ne semsa na ka yo openi bia keke a enko betima kasa a kire ne sa kwan ne so no okay the American say o Yakobon small o na me Ephesians chapter 6 okay yenti asoma urade kan Ephesians chapter 6 verse what's it verse 1 to 3 what's it emma munchie mo awofo asem awurade mu na we na etenen diwaja ne wonani diwaja ene wonani na we ni mra ansem a edikan a boshe ewo mu na wiye na wona aware asase so na Yakobon no hye amen awurade asem no amen edi diwaja no ne nyesofo onko obi o ya pani sire wo ye obetumi awo ba anase we unia pani obi o cha opani even na talk we yanko to pani uyo woni ne kasa hwo kasa yi enyesofo onko ase ni obusa enya nyame ni panko a okay eye obi biara so it is all tell you as nem ni pa nyina eta kase where you muade getaway muade boy o muhe na ni sade obi anu oka ni nyina enu me ma wo ni nyina da che no e di no me kase ne ba beto so because enipa ye kase o muade getaway de onye boy de onye creating no me na ma wo uti wiase a di asempa what do you say? Okay. Matthew 12, 36 and 37. Papa used to say, Diana, are you a friend? As a woman be any power canoe, who will contact Muda. Now, one Samson on number book bill. Now, one Samson on number book 4. Sure, you know some. I don't see a quite. I have a yes, you know. A radical bush will be awesome. I don't think talking about because all bush out, I don't know him that. So that's here. I do not know one. Okay. See, I say, who biara? You ni pa be kan. Bobu one contact mu da. Edu kasa Ghana, who kasa ofie, who kasa kem, who kasa trem, aeroplane, who kasa baby a. Be careful. Na show kasa yi, one kasa ntiam peniwo. Say, okay. Na ministers or parliamentarians, presidents, any woman idea to me no. Obi a dey democracy nti, no amano na no so no akese president grandma future na pa. Wo memu, wo ya wo ne so.
Minister bi ye ka say eti editian o ye penny. Na mo voti ye penny watem. Hwe. O ye dangerous. Enti o mo ye tisa ye nyan. O ye oba o ye be mo. Come on tu. O je na say mo Tracy any honorable Kennedy Japan. E say so na buy. Kennedy Japan say o no o ye den. No aka di agoro. Nya za no kan. Look where. Fine. And the girl so say papa na so waka no eloko e go ba pa chew say o se no boni bia wa ye no asem bia aka che no etiam enye bia no on van che no na le papa no amba so kere jabo o 60 years now girl so say so 29 say what me wo ne ba no wo nega say o ka say na anye ye kura e na onu ka say na nkini kwa say wo ba ya no wo ka say tia no e che no ani ba no so no hu so wa anye ni ye o pa chew asem bia na asem ko Assembly at Nasemco. TV stations, television, radio stations. Ya why you to be one we come for water. The tea attempt to be the Nasemco after chopper because who say their body, idea no me down and no me better one day. Oh yeah, not no me no abba. They took a patch or to be seen no me no quite. So Biam only beer. Say, you see. The wood wona the way jano na ni na wonkwa aware e wasase so eti condition da ho eti se wo fom na wo ye mistake na wonkwa da no aware no se ma ye mistake makopa acho nti e be sa ko si na da dem ana e be ti e so ate Nyankopon o de be chew sa moment na to nti yes nyame so apa chew wo pa ni pa ni chew no eti so apa Nyankopon na ngasa chew okay that's all. You say Yankopon or the chow. Nipa no woni ni nyaye no. Wasre no. Wose megya manaka. O Yankopon kura. Ono na asem ni nyina wo ho. O twice no so dey acho because nipa no dey acho o nyame na bone no enka so anase ade e ba so no enya dwuma. Dabi hwe ba min kan se bi nkyiraw. Okay. Oh Luke chapter 17 verse 1 to 3. And Matthew 18 no yaduma. Okay. Matthew 18 verse 21. What's this assembly? Matthew 18:21. And Peter a burning chain be say no say ewurade imply him. And me nua fom me a me mfam firi no. Enkosi impranson ana Yesu ka kire no se me nsi wo se enkosi mprenson na emom empre aduoson ahodo enson so baba Yesu asema waka Peter na ebusa no te urade me nua fom me a me ban tell how many times enya 7 times ya na ene baba Yesu ka tell say dem me ka just enkosi 7 times dem enkosi 70 times 7 490 times. No, yes, if I want any chakra. Yes, one no, the way you be a bachano. And the apostle Kodosaku, Mount Vegan, or one channel, or 10,000 times. We have this one channel. The gun was on more Obi send your coupon or send your people in factory. No section 100. Because woman, you are sorry. Woman, you know, see a class, social media. I don't have one you know, saw them. I don't have one you know, saw them. Apostle de Drama and EM5 will be a over Ediaba. The true GH, I say good afternoon to my GH. A fear is just a witch, and her time on earth is short. There was a pass, also Abeka Yahona, yeah, that's so for comment to know, but Modia and the share call. The true GH never was it. Wait there, meet me and Mosso. I say, was Kantanka the presenter or host of the program? She got no point. She's just a witch. Jonathan Jesse Mensa. I say this Efia should be careful. Pa Desta Sam. I say she made a mistake of insulting the great man, but the manager of the TV station should have told Mona to stop since she contacted them.
Wonder Boy so say hi. Yes, also hi. The true GH Ababi was say Dexter Sam. I say you are right. The channel got a manager and it runs without Apostle Kojo Safo. So why then do you attack the man besides? He is older than you. Ghana Lotto Bankers. I say Dexter Sam. I say, oh, she made the mistake though, but the manager of the TV station is Apostle's son. And according to Efia, she contacted the manager and they said they won't talk to her. Now Apostle no kakra no she say na comment we aban Dexter Sam dey no say Efia should stay go mu say super dan di no na enye fine asem oka no na enimu sabat bra wonu so etu owa na mo so wo free company won na oni manager ni akasa no wo mu ehu say onu no mo ka tell say manager no nye interested to no be kasa etu omo mane kwan e ma oni manager no enkasa ni ti say me hu say ya fom me wo kwan bi so na me 2-1 na mo me pese me fa anawopa no eso na tese kwan pa na fu obi ana tese me there with displeasure no me fa tudwa na me ko na ye ka chem se nipa na wafo mo kra po no nya interested ohu hia no oni se wo nti ohu hia no so no be kasa na no eje me ne ya kire me ye entosu kokko no wo the first place na ame owusua wọ́n ṣe sọ obi didi o papa anaasọ ọmọ àmì àtẹ sọ na yẹ òyà because obi kasa tia papa no maame a ebe yẹ òyà pa ebe me ya pa edi saa nipa no aba wo sẹ fa o papa no mama me na me ne nkasa o de be ma na sẹ ọnu Schwarzenegger no afia no odi kan eko ni omu nkasa sẹ mpẹsẹ aso me ka kye mo papa no enyam antwa yie makasa tia etimpese me ko pancho enye wonu krapo na ye ka wasem sisi a ebe a wo mo ehya sese wo mo ka no wasem e wo TV station honum no wasem da bi bisa wo sisi ano wo mo hya sese wo mo ka no wasem a o mo ka no kwan wasem a wanka hwe na wo ne papa ne maame ene ne ma a wo mo ebe mu bi a tese wo tese da bi be e ko ne boni mu ana e ko ye ka se enya me papa ene me busa focus etia de ene de me mpene so na otu wa na mo se wo ope eye Apostle Kojo Safo ne ba a o share station no o share o mo pe the number no krapo no according to Efia so say no enyi krase no o ka se o pe no ne number na nka o ne na kasa se ka wo no we Efia na nyi chen no nti o pe the number na nka o ne na kasa wo na we peni a wo da channel na no nti hwena no we adwuma efo no enkasa se ma wo fo na o ma se makodo so no me mpesa di ofa akọ ne ka che Efia no se ne manager no empesa won ne beka se on ne ni nkobo bi adi na ame mamusi asebiwa on se said the issue in city adenti ene one call station on street won se sabi ho mo a ye nka no phone so wonim sa ye no kwa sam nyina ene ye frɛ obi ne ka asabi ho a tia na mo na kɔ because ye do papa tem ye do mama atem ye gwa busuan no fi ene won se station we TV station we na eye misa tuka na kɔ wo go to station wa TV station wa wo ba bra ko reception na ko reception wo se mi hwehwe mi se asomasi ni asi aba no hu ye ma wo hu no de ya ero de ye different so ti ase ni benya na baba phone no wa frɛ no aka se ma che no ma ayehie se asem no se dia asem sitia no is true asem ko call down straight no go mumpen won de antia wo mu aman kwan ni se ni se o mu ni se de afiate ebi anu akasa kasa fun asa che ne papa wo mu papa no ana adwuma wura Apostle Kojo Safo so nti ebi anu akeka nsem a enya di ache no ndi sabia ko ho na no mu patrasi ni ehunu se asem na ade baaye no etaso mu a afa bi eso mu ye bia no maye sanete nti nyaze ayu wo se ni pesa me ne wo papa kasa edi papa no mama sanya ya de mi a me fa mawo na zanza me papa me bu no ena me ehunu se dia wo sitia no ewo man no na bi no ba ka satia no
Okay. Oka mo achero. E go ba say no me papa so ma ni dia ire. Afa ma no. Edi ko ni wo ntrase ansa. Okay. Then to what fan say na call no de na wunya sa asem na nka wunya no esi aso stega na say ko won tu wa na mo kopie mu ho. No mo trust di un komo so wo mantie dia. Wo mantia. Okay. So, show. Mamema. Okay. 18 Matthew verse 15 to 18. Matthew 18, 15 to 17. Na se unu afumwa koni chen kona koyi na chen uni nunkwan entem se otiewa wanya unu ya na se wantiewa fa onipa baako ana mienu eka ho na asem nu nyina enyina adansefo mienu ana miensa enum na se wantie wo mo nso a koka kire asafo na se wantie asafo no nso a ene ebunu se obusumusunni ene otogini so hwe asem ba afumfo bi ba mistakes bi ba wo se abasa wo nkoma ko enipa no ho na ne no nkoka so otiewa wanya munua tese ntiase ye aduma asumdua aba mountain wo se wonu nkoka kra na se ntiase ye aduma to onipa baako ana mienu esa ka hu bi ona sa call the second time na ni wo nkoka na ho zo mo nyina akoka sa nipa mienu no ka ho ya miensa sa akoka na wantia still I won pene o mantiase ma awurade se manunso ha o di ere bebre ka se nyamso de adi o nyamso de adi o nyamso na ne de na ye fa process ni awurade ka kwa na to na de ato so miensa no wo se ene ko kache wasafo waso na akọ mpanifu ohu na so ne mpanifu na se nyankopon nkrofo so nyere emem na mo ko ka asem no na se nyankopon so nkrofo di nyamsam ni ade nyina atofom ye pa cha oni no ka na ntiase anya dwuma o se ne wo wie odwuma sa ni pa bunso obusumsum ni na apostle nipe first stege ye ka na sebi ono na nyame okwa sorry do na nyame suma ono nim se no som na nyame sifa ono no ne personal relationship but say we ka se won ko fa sorry penifo anyway no ono no se ne nkonkon etre me na me kan okay o Christian Christian life the Christian life okay when you na dia asumdwe baba ana me boa okay Matthias na yefa don that so commented by Augustina Edu age don that say please don't forget that Efia Van Dam they not only insult Mr. Kantanka but also insulted everyone that uses Kantanka cars including His Excellency the President of Ghana and Otunfo. Don that me I say Efia Kalabule has bitten more than she can chew. Big up to my GH. That's one of them. Now, we share on also the DNA of the Abaya. No, or patch say, we say it's just a thing. Maybe the case muno waka edi etia apostle kojo safo Kantanka. And then boost your for, but case no waka no. Onu ni say a trash because apostle no what did say you juma. Ama ni sanu ejuma no perifo etichu bi o Ghana so eyisu bi ye ka ye rotu for till otokoko so na tese wono so Safo Kantanka de nyama ne ka ti bi kra no ebi wa wo yisu bi ye president kra po agina tum se le juma pa wo ye no obo na ba so ewo ho ama nyama akọ eye perifo ni nimiti se bit papa de se se bi ni nya kaseti a etimi tre ko perifo no mo ebo yes, I was so ana. Ame, ozu a ohun. O se mi di ka ko tu se. Kasa dodo. Enfumso nko an fi mu ba. Proverbs 10:19. So, na 9 verse 13 say. Oba kwasi ayo kasafo. Tibo nko so a woni mu pe. Okay. Wa anuna nkochi. So, this is not okay. Okay, Kabuo. Don't say, I'm worried. Enipa, Mpenivobi or Ghana. I want to Ghana. The Juma Hoy and the Casima. Oye, I'm a Penvombi grab to now. Say, or Kazama,
akotra wo ana akoduru wo ana anyasa so enti enam kan se onipa de wo kasa also odwene ho a man must think before he speaks. Okay. Ye mie no nka sam sa akeke. So, na se wo bu ade. One, e so wo bu ade. Wo respect nipa. Wo bra ho ase. Wo ti wo pen wo bebre wo man mu. Wo bia, de betuma ka de bia, o respect no pa. And one is a president. Now your president on Kuania. Asamato. When you're on for hot. If you say that seven hour cano. President say who be canon kwa so obenya. Oh, ni nani say. I say Ghana for. Yes we here. Okay. Oh, the ekoso. The woman girl no okay come. And yet, young Ganchan said you oye na nyen to onyai. Onyai. Okay, Apostle, yes akweji apono esubiem. Ne mano edi abemu no iti enat me fum enya penika setia se na Bible aka se wo mama ne papa de fobuo emo na wo kwa dania aware na otimi kofum otimi nya pelifo kasetia mate se no mia no ba ne maso ana se urade kan no wo se di waja no se because me go to Ephesians chapter 6 no 1:23 on na ma wona aware wasase so enam di gaga jo o se ni panyi nche nipa ne de se do ye from so no na nyi ancha ti ase wo na ne ma no so ne ma se no mia no atre etimi trashe ko de ma so sa no me no etimi tran ko ne ma so e ma ne nye yi wo ti ase me ti ase papa because Galatians 6:5 Bible say obi ara besoa ono ara de soa ono ara besoa na de soa hwe duabo bi a ye ne nkropo ka se obi gbo obia na se wuwu a no ode unua oba ana hu nipa so adase ese busua no wu a no muwo no eno no nya nyankopon fom asema eno bonsam lai je zo akoto bonsam la nu wonam ne kire no so fidie no ahiu edi bonsam de ono opeso wo hye wase nyina edi bonsam na kriti ayesa de ndi ato ampa zo nem so wunni nyam suro ni umu nyame hu nti umu wonsum nyankopon nyame asem bi ani umu edi bonsam wo pa obenya easy edi no obetuma wakum mam yenum yansa mi amani tu mi ni ye kro obi oye bibiana o ko wiade ni ebo no dua no wiye no say I convone say ave ohoro ne se ka so enti nipa mienu o kum nipa mienu dia ohoro ne se ka so se ka na odi kuma be ma ohoro so se o se egusia na se mane so akodi bone me boa enti ne mani nyina bo nka ho ansa na mpanifo ekọ mi ka se no kuma me no okum papa no wo kum ne baba ko so aka ho ave ba ko so o yare man fo mbenfo fa chire o mu fa chire wura mu a na je se ayi na no me na e ba mo papa so no dua na e gbo no eno na edidi ko na sifu tuom eno mko ya ho ne ma saa ansa na e stop eno no eye obonsam akwan ene ne lie cha utuwe ubo wako ye bibia no obi abo obia o kristo ni ba ana onye kristo ni mi o kristo ni so edi ntina wura se obia njini ni na ne honhom meta mu no bonu bonu peho a wenyaw eti you can visit 6:10 was say obonsam obubom ti se kata ahwe di obenya na ayede amen so o hwe di obenya na amen nya ni benya na obenya o edi no se obi kobodua netimi efori na se fo so a nenye nyankopon na yesa ade no na mamu a wote ho no ene wo se wo hwo hu ye no anko yesa abone ni bi so ti ase edi duaba de enye wunya fom ekwan ni se pe bonsama ko siri kwa mu wonu so opon da bible se obom se jata ahwe di obenya na man ene wo ko siri kwa mu nti oni ensamoni na no wodi bonsama ye brand destroyer he came to destroy to kill steal and destroy ni baba ko na juma o tiwi ase we mu ye no
eti ahumabro bia ni tiri aka no ko wana kakra nipa wa nyira no kumo bia bo za maka no ko sampa mu wiase nipa nyira no bia nya kwa nkosoro ahime ni ba ko so okay eti sa wo ahye na ujimi no so mu a obaye o seto sa wono asefo nyira oba hia se ebi taisi organa mayimu why because womu Kristo why because womu Nyankopon asem pa no ya mpa nyame asem e na wonam na aye bi ope Mega say ensa wonum wi wonum cigarette wonum ema mienu miensa wasesa mema na odi echi na woni e da saa bonza mo pe wa simple obaso mo se twe wa mo watete mu o se wi ase ye ntremu ni ntamfo no kwasi asem enti ese o tra na so Nyankopon enti di waja no nani na wona wasara saasi so no eye pa ubu ade respectibi na se unya hantani ahomaso ni ade a hwe ubenyina che uzie na nanum kanani esoro Nyankopon kanani no ni peso nyame wo asasi so ene nyamsu tese nyamsuro ayira firi ni pam de obi ade na ni pam nyina adwen wo so esika ani ahonyade he say be yo benya sika bebre onya ahonyade bebre yes this man no sika o ahonyade na dan be 50 was ayi Ghana ha ebi wa abrochire ni manyina gwa abrochire bi e doctors lot enu ni ade no ye kika wo ye sika no na wo nkwa question no wo sika ahonyade no ho fine enya bad what about salvation oni pass be wo ni sika tiase wo sika be be nya ngwanko wo be jana sansi so yo apostle radio Yakoba na ebe we anesa na ansane no apostle enti se eba te se dia akosi ate se abeto dia ye di won community apostle Kodosafo Kataka wate se efia sosne ganya ne kaseti anu nti wedna so esu abonidua no se eba ne se efia sosne gana mu no we nu no woda osuye ene wabodua aka ho apostle abodua egusu abo maame ne ma edua nenti na sesi ade se fia swastega na mu we nu no ho na apostle ka se o de meja manaka makai tem yosofo enti meja manaka ram da chena still na no etimi ba se memu se na waka na oh yeah ami unse enipa bia no onu hu ni adin sakira so ena me ka so go de ubie wa no na kesi obi a danger of all danger so a dangerous thing you know obetuma ka say me de bo ni channel de me kan yen nyina me twesai apostle obetuma ka say mena be ka chance won kasa to betuma kan okay be te so tie ye ne a ana wo hwe ye ne a wonina Matthew chapter 5 no am kinkai no verse 11 and 12 no so awurade aka ni se nyina se ye be di atro aka se mo ne bia da gu the devil na so ma so na eme ye ninyi so na sa ye di adifo di kai so ye hu se be eye se woman no wo twana na pa ana wodi di na tem enya de nso eye wo nyame fam a burial spirit ema sunsun ahodeni tumi bam ma wonyiri ohunhumo edi uka be 43 Matthew 5:43 to 48 on uka almost bompai kra ma otamfo shira no ekomdi na mnaduane kra ni obi a onpo ye no ye good on zera do ni sitie so wodi ni pechira ba brunkofo nyina adua wo Ghana ha me na me ka chiro bi se nipa ya be wiase no bebre ye nya papa obu ha o temtew o to yo je wo ye se ama so bunu buabu a o de abufu abonu bia ana me wa kese no de ye no so kaso o kese no but Christ say asamboni atamdidie dia odi eba no so nyina no omene ninye na akatua kes ewo soro etwen no yenya ima Nyankopon agufu no nyame na ngata take action ewo get so
o ya se ebi kwa mi ka se wono nearby future no obechenji nyame metima che so enipa o nipa edi ni enze nyame ensakra no na nipa na otimi ko wiase wo se obi otimi ye niema bebre abonofo sem ne wiase niema nyina se nyame fure se nipa na o preacher masa edifne eye different wo se o kan sem because adina ensem na wo kan no wono ayre wakomuda etu nim emu secret e wo mu nyina so enti me bomba se nyambo be afia so organizer no awurade be twe no e be gye no no be ye awurade atuma no e konkron ba awurade no jai subambo ni nyina ena se gba mete yawi gabi e fe no akura pimpolo wo de nenga atele kapa yesu wasakra no no ga wo bon ho adega chere ba ne ba be ma obi otumi bon ho adega ene wo so agye awurade ati aba awurade nchen diwe o kenya msema kire wa se ga no ho asema na se no si ye social media Ghana ha obi a tinidi obi a hu se Ghana de omu ade onye correct mu ne adade ene wajayo we kristo ni ne ana me boa e wo sa so edi sa na urade ye neduma abone for o ka Matthew 5 Matthew don't say money can show what about money can straight o say o yesu shia Pharisee for any toji for nyamanfo ni paponi bo nyina ewo papa bi na to no eno Pharisee for no be mu no no say yesu ni ade bone for etipono ho edidi no mo ah ade na munipa wo say shebo papa woni ade bone for to odidi eno yesu sire mama sambe frɛ atene ne fo nya atene ne fo nti na baaye na de oyare no ohia ya sa eje se de oyare ne kwe mama frɛ atene ne fo so mo sakra mo adwe na me frɛ de bone fo so edi ye bone fo enti na Kristo baaye tene ngobo suma ne doba bo afode edi mo ja ene bo afode ma ada sama nyina so obi a wo bone mu bia no bra no bejo ana me boa no question John 15 no ko nka ho nyina akora bi o ye asomode wo ne papa so a wo je ne yapade nyina adwa ne ko tra ba bi no okodi ko bo ko hwibra ye bra ni ade nyina bibi asan wo sa ba back ni baba hu no si ye me ba ni oba no bu nkoto yo papa mpato me ba se o fra me oba bio fami yo pa ho nu ba ko ni baba si o fine ha no ye no wa watu omo ye nkora mienu ba akokɔ hwirem okɔhwɛ na fu na dwuma so baba mi gye ne nko ayi obi a so no se munyantam munkokum odwan wa dɔre pa na mo banya duane na me bai wo wui wo sei wo yira na menyan eno mo de enwum asa bibia binti wo se natade a hye no kora nye momro kodare ni musumu fatade fefen hye no hye ne petia nti mo ndrese no ni apani fira efomba o ba no a eno te se sound bi e kosu bi o se edi na enwum to de no ni ade kosu ya ana ayi asumwo mu ba ko se ye unua na ogboko hwibra no a wokoye na okohye bu na no waba na papa to party eni ade bo kum odwan wadon abe ni apani ni buofu to ba owura vie na papa hu sai na ni bala ni masesa ni buofu no so mu no se adai jai hwe unua owi o yirai wo sai waba akura ni ga jense na me da kam no ti ade dai da be no watu party kesese ya mameda na me ne ya wo ye kohwini kromvo oni brevo ni apoboni anjire da bade nyina kwa kobo kohwibra obaya ene wokum odwama no papa say oh cool down calm down he me ka chiro wo de me una ti dawo di bibia wo mbia no ewo etin suo suo eni nyame unyambo podi adoboniyefo grade 1 enti no bae
Usad boy for grade 1. Yes. Also we final words but more than left fast so grade 1. Yo omo di woni pa osuma so wogana. Nipa ikum ayi kwakubo nsam konvoy. So wo bebere nko no. Ezo ye bonsam eni papa. So le watu ni dize kwakubo nsam. Wono so asakra. Ayi ama One minute magazine no nipa we asesa. Nyankobo so be kina o tumi nya. Obetimi achi. Obetimi achi no. Enti the American say since ya no the odi kaye fia Swazineza. Mesrawo. Bomodi ncha de wo ye no. Wo de ani wo mu nyina ntena so dwiem. Na wo koso say obi aka wo so be ka no, obi aka wo so be ka no a eno be kwa chiri. Ama wa ye ni Nyankopon mpe. Emagu amosi so. Mesramo mummuade monum kasa nye de mummura mo ho ase na munyai ewiase nto ho na social media na mu yiyi mu ho mu bofo mu kanse mu buru nua mu ye de enye no munyai na so dwi mra na mo ho ntom na urade onye obiara mesre ayi apostle Kojo Safo Kantanka open Wodi asofuduma no uko mu jaame. Uye panin so sineme. Kimi srawo. Fa oba ni bone che no. Efi afa ni bone che no. De waye obi a jaama ne nka. Panin fo se sabe kronto, wodi asem cha na ba hwenche. Jaama Nyankopon. Yenim ebi ana awurade ebeje no. Enti osofo be srawara. De makan. Dwene ho na fa ye adwuma. The babua ye nyina na sumdwe entranga na me dagana ho ase apostle aduma prempe God's watchman ena mo atemen kan me ni bebre ni maka me de ma no usia na mo pese ohia me a ofra me a metuma bompaya ma wo bibi hia wa be bompaya ma wo ohia kwankyere bi a eye counseling efutuse bi wo metumi di mama wo fra me na lie we so 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 11 020 70 200 11 Onyankopon somdwe enka o my Ghana o Yesu Kristo di mu amen. Amen. Ebusuafo enede aha enede enkomono ebesi na ansa ne yebeko no mame fanchi asronko enko ema papna aban a obeka ye ho wo ye djumede do so Nyankopon shopa semutimi ebeka ye ho Richie Ohineba let love lead na Sarah munia Nyankopon enshamo double obia Nyankopon enshamo Riosa David Nyankopon enshamo nya semutimi eka ye djumede nwanne Emma ejwede no eye kama comment no menya bre ankinkan bebre na but ni niemu no yeni eso ninti ena nchawe ko elde ama ninti answer na mede besi no meka say woda edikan eni atese wo hwe too much GH no abobodi subscribe san say won pa bebre elde ma na bia so no obetimi afollow ye ewo ye Instagram and your Twitter account at @2machgh_ Facebook also your ho @2machgh Nenti bobodi a ne follow wo hono na ye videos na ye programs na obetimi afollow na tese we hu de cross ewo oman Ghana mu mi dey edna na ama obuso a na me ya aduma ye besa edi shapim makramo much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH.
and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability. Where